Na klasičnoj prezentaciji ste sa publikom u istom prostoru, izloženi ste publici celim telom, publika je fokusirana na vas, a vi možete pratiti reakcije publike i uticati na njeno angažovanje. Međutim, u poslednje vreme virtuelne prezentacije postale su realnost. Njihova dobra strana je svakako to što možete komunicirati i predstaviti svoje ideje ljudima iz celog sveta, a nedostatak je to što morate dobro poznavati tehniku i što nemate neposredan kontakt sa publikom. Iako postoje neznatne razlike u online prezentacijama, pravila ostaju ista što se tiče pripreme govora. Uvod, glavnu poruku i ključne tačke, kao i zaključak, pripremate po standardnim pravilima klasične prezentacije. Što se tiče neverbalne komunikacije, postoji razlika, jer se vaša poruka prenosi preko video sadržaja. Morate biti više angažovani da zadržite pažnju publike, jer se veoma lako publika sada može isključiti. Sada se morate truditi da zadržite pažnju publike, jer ima različitih ometanja. Neko se nalazi u kućnom ambijentu, ima zabavu neku na TV-u, zvoni mu mobilni telefon. Veoma je lako isključiti se sa sastanka, odnosno sa prezentacije. Zato treba napraviti mali spektakl koji će zadržati pažnju. A šta to znači? To znači da publiku treba angažovati i zvukom i slikama, slično televiziji. Treba govoriti kraće, sadržajnije i aktivnije. Što se tehničkog dela prezentacije tiče, treba se dobro upoznati prvo sa platformom koju koristite. Postoje razne platforme, ja najčešće koristim Zoom, ali ima i Google svoju platformu i neke druge. Upoznajte se sa svim funkcijama platforme. Obezbedite dobro osvetljenje kako bi vas publika dobro videla. Svetlo treba uvek da bude ispred vas i da vam osvetljava lice. Zatim izaberite dobru pozadinu koja poboljšava vašu profesionalnu sliku i koja je usklađena sa vašom porukom. Izbegavajte pretrpanu pozadinu ili bilo šta što bi moglo da ometa pažnju publike. Saznajte da li vam platforma omogućava, na primjer, korišćenje virtuelnih pozadina, Zoom to omogućava. Vaša pozadina može dodati vrednost vašem profesionalizmu ili ga umanjiti. Kada govorite, gledajte direktno u kameru računara, a ne u ekran ili ostale učesnike. Ovo zahteva izvesnu praksu, ali je potrebno jer gledaoci tako osjećaju kao da gledate pravo u njih. Stavite kameru u visini očiju i kao što znate, veoma je važno uspostaviti kontakt očima sa svojom publikom, pa to znači da ovaj isti efekat morate simulirati virtuelno. Najbolji kadar za snimanje je srednji kadar, ovako. To znači da kamera treba da uokviri vaše lice, vrat i ramena koliko god je to moguće. Vežbajte pozicioniranje i distancu. Nemojte se previše približavati, ali ni udaljavati od kamere. Baš kao i u redovnoj prezentaciji uživo i vi želite da se predstavite sa malo energije, a to ćete postići tonom glasa. Previše usporen ili previše monoton glas može dovesti do toga da se ljudi isključe. Zadržavanje ljudi praktično zahteva da zaista budete angažovani. Ako ste skloni brzom govoru, u stvarnom životu morate malo usporiti. Ako sporo govorite, možda ćete želiti malo da ubrzate govor. Rečenice neka vam budu kraće i jasne. Dobro je da svoju prezentaciju obogatite slajdovima i fotografijama, možete i nekim video materijalom, a najbolje bi bilo da postoji moderator koji će vam pomoći dok se vi fokusirate na samu prezentaciju. Angažujte svoje učesnike isto kao kada radite klasičnu prezentaciju. Na platformama postoji više funkcija za uključivanje publike,
pa morate biti pažljivi dok ne uvežbate da vam ne ometaju pažnju. Možete uključiti ćaskanja, ankete, funkciju podignute ruke i tako dalje. Neka ljudi ćaskaju ili dignu ruku ako žele da se uključe u razgovor. Takođe pratite redosled ljudi i pozovite ih da uključe mikrofon ili kameru. Pokušajte da ne govorite duže od 8 minuta bez nekog angažovanja publike. To možete učiniti i anegdotom, retoričkim pitanjem ili nekom fotografijom ili čak video sadržajem. Preporučujem da pitanja publike ostavite za kraj i da izaberete nekoliko pitanja koja su stigla u ćaskanju i na njih ćete dati odgovore na kraju. I na kraju veoma je važno da zadržite autentičnost i da se ponašate što prirodnije. Bez obzira kakvu prezentaciju držite, morate pronaći načine za stvaranje autentične veze, angažmana i vrednovanja publike. Ono što je veoma važno je da dobro upoznate sve funkcije platforme koju koristite, a još bolje bi bilo da imate moderatora koji vam pomaže u tehnologiji kako biste se mogli usredsrediti na prezentaciju. Proverite računar i internet vezu koje ćete koristiti prilikom izlaganja. Pre početka prezentacije napravite proveru zvuka takođe, jer ako je zvuk loš ili isprekidan, ljudi neće pažljivo slušati i isključit će se. Proverite zvuk sa nekim na platformi pre nego što započne zvanična prezentacija. I preporučujem još nešto, ukoliko je moguće, snimite prezentaciju i odvojite vreme da pogledate i da potražite šta je bilo dobro, a šta bi trebalo poboljšati na sledećoj prezentaciji i trudite se da te svoje veštine malo usavršite.